Reka nkusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe wamaze guhitamo CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Muri aya makuru y'aka kanya turakubwira ko muri Nyiragongo Fardc yarasanye na Wazalendo ndetse bamwe mu baturage biviramo kuba bitaba Imana. Ni mu gihe cyo kandi turaza kukubwira byinshi bitandukanye n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano irakomeje ndetse abaturage ni nako bakomeje guhunga. Byose turaza kukubwira uko aka kanya bihagaze, aya masaha tuvugana uko muri Kongo bihagaze. Muri icyo gihugu cya Kongo kandi n'ubundi umwuzukuru wa Mobutu Sese Seko yirukanwe ku buyobozi bw'intara. Ibi byose nabyo turaza kubikubwira ku buryo burambuye. Indorerezi z'amatora za European Union ziragera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere mu gihe hatizewe niba amatora agomba kuba. Turaza kuyasoza tukubwira ko havugwa uruhare rwa Wazalendo mu rupfu rwa Majoro w'u Burundi. Aya makuru yose kimwe n'andi tutakubwiye turaza kuyakubwira ku buryo burambuye. Turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro nk'uko bisanzwe, ni uruganda rukora akawunga keza, akawunga gase neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura gutanga komande bahamagare kuri nimero 0788 65 14 68. Ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo kandi ni mu murenge wa Kisaro. Nkwaye ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru tugiye guhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho muri Nyiragongo Fardc yarasanye na Wazalendo ku buryo bukomeye ndetse bamwe mu baturage bahunga vuba na bwangu. Abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barasanye n'umutwe w'urubyiruko rwa Wazalendo muri grupoma ya Nyiragongo mu ntera iri mu birometero 15 ugana mu mujyi wa Goma. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byatangaje ko uko kurasana kwabereye mu gace ka Mugererwa mu masaha y'ikigoroba cyo kuri uyu wa 11 Ugushyingo 2023, gusa ngo icyateye amakimbirane ntabwo kiramenyekana. Umwe mu bakorera mu rwego rushinzwe umutekano wavuganye n'ibi ibiro ntaramakuru ariko utashatse ko amazina ye amenyekana yatangaje ko abantu 6 bahise bapfa, abagera ku 10 barakomereka, aho yagize ati muri ubu bwumvikane buke barasanye abantu 6 barapfa naho 9 barakomereka. Perezida wa Societe Civile ikorera muri Nyiragongo Jean Claude Mambo Kawaya na Adolphe Muhire uri mu bagize urwego rushinzwe kurinda abasivili mu mujyi wa Goma bemeje koko kurasana kwabayeho kandi ngo umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njike Kayiko ntacyo yatangarije ibi biro ntaramakuru ubwo byashakaga kumenya icyo uruhande rwa leta ruvuga kuri uku kurasana. Uko kurasana kandi kubayeho nyuma yaho mu kwakira kwa 2023 nabwo abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo barasaniye mu mujyi wa Goma, ibyatumye ubuyobozi bw'intara ku rwego rwa gisirikare busaba ko hashakishwa ndetse abakoze uko kurasana bagahanirwa iyo myitwarire. Ubu ngubu hategerejwe niba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niba koko hari icyo iraza kongera gukora. Leta ya Kongo ishyigikira imitwe ya Wazalendo bitewe nuko yiyemeje guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23, ariko hari ubwo bigaragara ko yananiwe kugenzura imikorere yabo, aho ivugwaho kubangamira umutekano w'abaturage nayo ubwayo igasubiranamo ipfa ibice bimwe na bimwe bari baramaze gufata. Muri icyo gihugu n'ubundi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwuzukuru wa Mobutu Sese Seko yirukanwe ku buyobozi bw'intara. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 11 Ugushyingo 2023 abadepite 10 muri 18 bagize inteko y'intara ya Nord Ubanga batoye icyifuzo cyo kwirukana umwuzukuru wa Mobutu guverinoma cyangwa se muri guverinoma nyine ya Kongo. Ni guverineri Maro Ndimba Mobutu na guverinoma ye rwose ikaba igomba kuba ivuga iti tumukuye muri izi inshingano. Ni icyifuzo cyatanzwe n'umudepite witwa Bembide Ndanu Porere Maxe. Umwanditsi w'iki cyifuzo akaba n'umujyanama mu nteko y'intara yatanze impamvu 17 arwanya ubuyobozi bw'intara, aranenga guverineri Mobutu ku micungire mibi no kunyereza umutungo wa leta ugenewe intara.
aho yavuze ko amadolari y'abanyamerika 1270 yagenewe kujyana jipu ebyiri kuri ba guverineri. Ibingibi ngo bikaba byarakoreshejwe n'uyu Mobutu, byanyerejwe n'uyu nyine Maru Mobutu, avuga ko ayo mafaranga yayahaye ibiro bishinzwe imihanda. Ibyo bikaba bihakanwa n'umuyobozi w'ibi biro, akavuga ko atari ko bimeze. Ibi byose ni ibikubiye mu cyifuzo cyatanzwe n'uyu Depite Mbembide kugira ngo bashobore kuba bakuraho uyu Maru Mobutu. Ubwo yasohokaga mu nteko rusange irangiye, perezida w'inteko y'intara Simon Garimo Mbedua yerekanye ko urwego ayoboye rwubahirije amategeko mu kwirukana guverineri, nk'uko iyi nkuru dukesha bwiza.com ibivuga. Perezida w'inteko y'intara Simon Garimo Mbedua yagize ati: twicaye dukurikije amategeko kugira ngo tugere ku majwi kuri iki cyifuzo, kandi nyobozi y'intara isabwa gukemura ibibazo by'abayobozi batowe bashyize umukono ku cyifuzo. Nta kindi rero twagombaga gukora. Twabibutsa ko ku wa gatanu abadepite bo mu ntara bateranye kandi banga ingengo y'imari ya 2024. Ibi byose nibyo twashingiyeho. Ibintu byose byabaye kandi ubuyobozi bwegujwe budahari, aho bwo buvuga ko ibyakozwe bidasanzwe, ndetse biteganyijwe ko abangaba bashobora kuba bifashisha inzego zitandukanye mu rwego rwo kujurira, cyane ko uyu nguyu atumva ukuntu ashobora gukurwa ku buyobozi mu buryo nawe atari yiteze. Indorerezi z'amatora za European Union cyangwa se nyine uyu ni umuryango ugomba kohereza indorerezi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere, mu gihe nyine hatitezwe niba koko aya matora azaba. Itsinda ry'indorerezi z'amatora z'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi rizohererezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukurikirana amatora rusange ateganyijwe ku itariki ya 20 Ukuboza guhera kuri uyu wa mbere, mu gihe hakibazwa niba koko amatora azaba. Iri tsinda rigizwe n'indorerezi 42 z'igihe kirekire kugeza muri Mutarama 2024. Iri tangazo ryashyizwe ahagaragara na Stéphane Mondon, umudepite akaba n'umuyobozi w'intumwa z'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi mu nama yagiranye n'ubuyobozi bwa komisiyo yigenga y'amatora CENI, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Actualite.cd. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi uvuga ko wakiriye neza ubu butumire bwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwo kohereza indorerezi gukurikirana amatora ateganyijwe kuri tariki ya 20 Ukuboza 2023, ziyobowe n'indorerezi nkuru Depite Marine Jorke. Ishami ry'itumanaho rya CENI rivuga ko itsinda ry'indorerezi rigizwe n'inzobere 13 z'amatora n'indorerezi 42 z'igihe kirekire. Hateganyijwe kandi ko indorerezi 12 z'igihe gito zizoherezwa mbere y'umunsi w'itora. Reka aya makuru tuyasoze tukubwira ko havugwa uruhare rwa Wazalendo mu rupfu rwa Majoro w'u Burundi. Majoro Ernest Gashirahamwe, umusirikare w'u Burundi woherejwe guhangana n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 muri teritwari ya Masisi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aherutse kwicirwa mu gace ka Kicanga. Inkuru y'urupfu rw'uyu ofisiye yamenyekanye tariki ya 5 Ugushyingo 2023, ukaba ari nawo M23 yamwiciyeho. Icyo gihe bihishwe n'abandi basirikare benshi b'Abarundi, hafatwa abandi barimo uwitwa Merance Ndikumana. Amakuru aturuka mu masoko atandukanye aravuga ko indege yamaze gucyura i Bujumbura umurambo wa Majoro Gashirahamwe n'abandi 14 biciwe muri Kicanga. Biteganyijwe ko uyu ofisiye azashyingurwa mu cyubahiro tariki ya 16 Ugushyingo 2023. Pacifique Ninahazwe uyobora umuryango Focode utabariza ababuriwe irengero aravuga ko yahawe amakuru n'abasirikare bamubwira ko tariki ya 5 Ugushyingo Majoro Gashirahamwe yahawe ibwiriza ryo kujya kurwanya M23 yifatanyije n'imitwe ya Wazalendo. Uyu ofisiye ngo yajyanye abasirikare bamwe mu bagize Wazalendo basigara barinda ibirindiro byabo, abandi ba Wazalendo bajyana nabo ku rugamba barasana bikomeye n'aba M23 ubwo bagiraga muri Kicanga.
ubwo urugamba rwari rukomeye abo basirikare bavuze ko Wazalendo bahunze abarundi bisanga basigaye bonyine. Majoro Gashirahamwe yahise atanga ibwiriza ry'uko basubira ku birindiro byabo nyuma yo kubona ibi bintu byahinduye isura. Mu gihe Majoro Gashirahamwe n'ingabo ze basubiraga inyuma, aya makuru akomeza avuga ko bari bamaze kugotwa n'abarwanyi ba M23 bari bihinduranyije ku buryo byari bigoye kubatandukanya na Wazalendo. Muri uwo mwanya abarwanyi ba M23 barashe abasirikare b'abarundi benshi badasize Majoro Gashirahamwe, bamwe baranapfuye abandi barafatwa, gusa hari n'ababashije gucika. Wazalendo yo yari yatorotse kare. Nyuma y'urupfu rw'aba basirikare, ingabo z'u Burundi zavuye mu birindiro byazo muri Kicanga na Kirirorwe zijya mu gace ka Rusheberi kagenzurwa n'umutwe wa FDLR ufasha leta ya Kongo kurwanya M23. Biravugwa ko u Burundi buherutse kohereza abasirikare 600 mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo kwihanangiriza M23. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Nje nitwa Jean Bosco Kabayisenga. Reka ngushimire ko ubana natwe umunsi ku munsi.